opet u Brawl Starsu. Sad snimamo nastavak videa kako napraviti trik da osvojite novog brawlera. Ja mislim da to vam nisam napomenuo, ali prije nego što ovo napomenem, što sam htio, obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal ako niste, ali vidim da ima jako puno novih. I sad ću vam reći i ono što vam nisam rekao, a to je da znači ja možda sad neću moći dobiti novog brawlera jer sam dobio, sad kad sam to uradio taj trik, dobio sam Darlija. Znači sad ću, vidite, imam 98 tih novčića, pa ajmo još jednu solo odigrati pa da vidimo ja možda dobijem dva još novčića koji mi trebaju. Ok. I sve ćemo da ovo maknem, da se vidite igricu, a ne da vidite ovu glupost. Ok. Sad je bit samo da dobijem i da vinem. Nije bit, nego bit da dobijem samo dva novčića jer imam 98. Drugi dermina. Ok, 7, dobivam -2 trofeja. To nije bitno. Ok, 4 novčića. Ok. Imam 1 čest. Sad, sve što da uradite, potrebno vam je da odete u shop i da nešto kupite u shopu. Naprimjer, ja bih kupio ovo i sad to kliknete i to morate kupiti. To morate kupiti u shopu. Onda odete tu i kliknete na create, znači i onda samo tu i onda odete tu i onda igrate jedan solo i onda će vam, znači vidite, sad će vam pokazati nešto. Samo malo, znači vidite, sad vam piše na početku, evo vidite, every brawler for training. Znači to znači ako pobjedim da onda otvorim chest i mogu dobiti novog brawlera. Pa mislim da meni neće uspjeti jer sam ja to već jednom napravio, a nema veze. Ok. Razbio sam 1, 2, 3, 1. Ne, napadaju me, ne mogu, ja ću umret ću, znao sam. Ništa od ovoga tu, trebam ništa, ajmo još jednom da odigramo baš da vidim, možda budemo pobjedili. Ne razumijem kako oni igraju duo. Ok, a možda ne igraju, ne znam. Razbijemo. Ne, Brok. Vidite, oni igraju duo i ja igram solo. Sad sam vidio da ovaj Brok ima Barleya. Ne znam zašto. Kako mi je sam uplašen. Gdje si, Colt? Hoću da te... Ne, mrtav sam. Dobro, nemoj me ti. Ni ta. Dobar medvjed. Tako, dobar, bježi od mene. Tako je. Vidiš kako mene, vidite ljudi kako mene medvjed pita, sluša. Sam se boji mene i sam me sluša, ko da sam joj tata živi. Sad ne znam. Ok, 4 lika. Idem samo... ne! Ok. Znači sad samo trebam da...
Ne, protiv Nite. A evo ga Medvjedić, ovaj debeli. Odbi. Znam ja gdje je Nita. Baš sam je vidio. Sad idemo po Nitu i da je ubijemo. Evo je. Ne, još drugi Medvjedić. Jeste neki drugi. Odbi. Nita. Ne. Ne. Zašto? Ljudi, ali preteško tak da ajmo još jednom probati, ja ne znam zašto, ali ajmo još jednom probati. Gdje sam ja? Evo me. Idemo. Evo ga bus s ove strane. Vidite on je tu. Ja izašao van. Sad ja ne želi da... Bježi. Dobro je, on je ubio. Ne. Neće valjda biti mrtav. Super. Dobro je. Poslije ovog videa jedem sladoled jer je gore već pripremljen. Baš sam god ide i bake snimam. Ovo u Slavonskom Brodu. Kod ide i bake. Imam 3. Idemo vamo. Moj 3. Ja sam treći i ona dvojica. Nek se pobio. Mene boli uo. Bu. Da si bu. Sad ću ja njima baš sad u borbi. Desi to! Evo ga, napokon. Pobjedio sam. To je to. Idemo izaći. Sad. Samo što trebate. Sad ću vam govoriti. Livate. Odite na ovaj quest. Otvorite ga i molite se Bogu da dobijete nešto. Pa. Dragi Bože pomozi da otvorim jednog brawlera, ali ja mislim da neće, ja sam to već jednom napravio, tako da vidimo. Kako sam se skoro, ne, ništa od toga, ništa. Mislim da trik nije istina. Ok, pa vi mi u komentare napišite jeste li vi to dobro napravili. U komentare mi napišite je li vama uspio, meni je, dobio sam Derlija, ali mislim da se više ne može 2 puta, jer nekako mi je to tako, znači ne može se 2 puta. Ok, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Znači,